Hello mayam, good evening mayam ngasidi yang pathauthokneba aiga muniga se mapa khangdabida hurana taunda thoklaineba munigi su birthday chasale thuna maki su phirong khara lauge tugagi puja matam jausalakpa sigane puja haibase jausaladi mayam angang khangde ahan khangde hekta ngauri ko wakhal ngasi lang baneba aisu angang macha saduineba puja matam jausalakpa siga aigi su phiron ahan ba ka do khatang lainingakpa aduguna mayam aiga muniga se taunda thoklaineba mapaga nanaga namune akoi nanana tuition chakiba pung taruk tagina pung nipan phawba ade mapagi su maki matho ma chakiba halakpada num nana puraga halada ba do akoi muni sinamo pung taruk chap chana tawde mai ju tuition thadorei ba do thadorpaga bag to jumda thamamaga phiron hongdok tangagi dum seliba dress to selaga taunda thoklaineba mayam akoina ahanbada capital leba Zudio do adugoina changeba de Zudio mafamse yaubaga Mongolpur gi ise singama leirame mo family sigai siga leirame ba ado mayam nokning drajengune sida akoina taunda tholaktinga mamangda ina munina ba muni ngasi se taunda chausi nangi su phirong kai kaino jengubagi chausi aina haiba matamdane akoi munina ba do hujiki Mongolpur gi ise do maki machanupi do akoi munigi di classmate na waini jam lunti ne yabane da munina haiba mama mangonda su hai hige maka puna chatmina siana ado mayam ai khangde mi khangde aigi isa dugu mi ge hekta chatmina rusi na har ge hekta kana su thaning ponte ba aduna ina dum jaroi haiba dagi akoi hairam dangai la aga se akta Zudio se thengna bai wane ba yam nga iya semba ngaktaba ngamde bo adu mayam jengo lupa chawnga ta ina matam duga di lowning badi phawde si stressable ni yam phajai ko khoi ki phuri phane ka set ka selak pada dum lit pa yaga yam phajabane adu matam duga budi lowning basung phawde ba haiti video se editing tawra ka anda dine pa bana loi khale ba gu ko na munaik taw tena ka sapa tar di dum low ga na di khalina ba mayam aigi khong utpagi maram di aise jam laira jare abane aigi se tongai ba sandal se asina taba atopa amta leije de aba low ga na khan ba sune apamba se michiga mit na chuba apamba phajaba se amta thok taba aduna leiba ngamjadre aba aise aduna dumaina mayam da su dum share tawbagi wani da adugagi mayam akoi Zudio dei tholaga mu trends ta mu change Zudio da de akoi muni ya apamba phi amta phangoi ba cutting ata yam bu oigan bane abane Zudio da adogi asina mu trends ta metro manakta leiba trends to aduai do changak pane siga yengo ba ojiki khongrao du su phajai aina aigi ojiki khongrao mai na ngoba mu khongrao mu utpado adui skirt ki mong de yam phajabane aba aigi lai yabane thaina ngagi hanagi big bazar oiringai matanda hujikudi smart bazar on gredna ko hanagi sahi tare nipangi mamanda big bazar oiringai gi matanda leihi ba khongrao huji phawba leiri yabane kaisumta tawdri lupa chani pan pina leihi bane do huji si dress la ko da sigi yellow color gi dress ai yam pame ba asigi saina sesalaga su yenge duga khoi muni da aina photo namge namwaina hai aina kau badane muni se leiramdra maka se baby ga mobile se baby ai di mamana bi se mobile ni se dum chatpadane masi inakta leitabadagi photo hapa ngamdreba adugagi tholaga trends agi tholaga ko huji amu asigi se ai gyan tapa ngamdra sigi se style bazar du oi mare ko ai khangre si style bazar oi mare me siga changak padadi akoi munigi maki apamba phi phangjare makse khongra oina laure ba ada purit angau maga laure adu suai photo hapa ngamdre me ko na dum hapsarake ko adu ido ma laure dugagi thoglaga aise jutika da changam bane ba adugi su blog hapodre jutika do siga silong pati gi lambi na ba ina huji chali cha sigi silong pati gi lambi si jawdinga je jutika le hore ba aduga ina blouse jingam bane ba mayam ko gi handak tarpon tawduri ba du tarpon na setpagi blouse jingam bane ba blouse to ina apamba machu do phangaktra ba olang ka da bo moina le hori ba blouse design kai kinu yaure jam olang ane ba adu nei lorok tre ba ne da mayam asigi je silong pati da ni mina furniture aina le ba se asigi furniture jon phamsiga ne pot furniture punamak suna leibane the quality su yam phabane aigi su sigi furniture dukan siga gi sahi tare nipangi mamang ro upu ma lauhi aba aigi upu do blue color gi upu do adui do mangonda gi laubane aba yam phai adui do huji phaba kaisumta tawdri abane ado mayam huji numidang ge puni pa makhai tare mi gi si dukan ga thong lona gare aba le ma pa ju puni pa da halabe matunda ma su phone tawre aba jum jora thong tala palam bodo ni ma su phone tawre kai do no huji puni pa makhai
ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯕꯨ ꯇꯥꯎꯟ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯜꯂꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤꯂꯣꯡꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯆꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯂꯣꯡꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯉꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯟꯗꯦꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯀꯨꯞ ꯑꯇꯥꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈꯣꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯃꯨꯚꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯛꯑꯦ ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯣꯝꯊꯩꯑꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯛꯇꯣ ꯂꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯛꯇꯣ ꯃꯥ ꯁꯤꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯡꯃꯨꯛꯀꯤ ꯂꯤꯛꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯨꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃ इस ख्वांग फिगर तारक की सेंटर सकते ने पत्तली कमरिया बोले हाय हाय हाय